uh, pertama kalinya saya nak beritahu ini kali pertama ya. So kita bukan profesional untuk media ya. Okay, basically saya rasa objektif hari ini seperti yang kita dah beritahu tadi. Nombor satu adalah penolakan Akta 723 digunakan di sektor kesihatan swasta, terutamanya klinik-klinik swasta ya. Okey, and then juga kita memang menyokong ketelusan dalam dari segi sektor kesihatan yang seperti diterangkan tadi. Memang ketelusan ini memang dah sedia ada sejak tahun 1971 dari segi Medical Act, dan juga pada tahun 2006 melalui Akta 586 dalam section peraturan 27 ya, tak silap saya 27, yang memang dah dengan jelas menerangkan mengenai hak pesakit, termasuk juga harga ini semua. Okey, dan juga dalam Akta 586 juga memang dah ada kuasa menteri untuk buat apa-apa perubahan dalam peraturan-peraturan sedia ada dari masa ke semasa kalau perlu ya. So kita memang memohon agar kerajaan menimbangkan permohonan kita supaya disemak semula keputusan kerajaan untuk isu ni. Itu satu. Yang isu kedua adalah of course kita membentangkan mengenai isu fee konsultasi. Seperti yang kita tahu, Malaysia adalah salah satunya negara di mana fee konsultasi itu dan juga prosedur itu dikawal selia di dunia ya. And then fee yang dikawal selia ni yang termasuk dalam Akta 8586 tu, peraturan dia di Gazette pada tahun 2006 berdasarkan fee yang dipropos oleh Persatuan Perubatan Malaysia pada tahun 1942. Berarti fee itu adalah 33 tahun. Okey, so memang tak langsung perubahan ya. So juga kita merayu pada kerajaan dan juga kita juga ingin memaklumkan pada tahun 2019 memang semakan dibuat di waktu kerajaan Pakatan Harapan pertama kali di bawah kepimpinan yang berhormat Menteri Kesihatan kita Dr. Zul, tetapi walaupun diregulate pada tahun November 2019, tetapi disebabkan perubahan kerajaan pada Februari 2020, polisi itu tidak diteruskan, dan juga of course COVID dan sebagainya lah. Sekarang Dr. Zul dah balik. So memang kita memang negosiasi dengan Menteri Kesihatan, memang dia menyokong, tapi untuk dilaksanakan memang juga memerlukan sokongan daripada kabinet itu sendiri dan juga yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri lah. So kita memohon Perdana Menteri sendiri memastikan benda ni dilakukan lah. Untuk kita mohon jasa baik menteri lah. Of course yang nombor 2 dan nombor 3 dan nombor 4, satu adalah TPA, Third Party Administrators, yang di mana Malaysia Employment Health Benefit itu melalui Third Party Administrators. Hampir 60 hingga 70% klinik di Malaysia ni memang bergantungkan TPA. So kita mohon kerajaan untuk mengawal selia. So memang isu ni memang telah dibangkitkan. Yang isu terakhir adalah penyertaan ekuiti asing dalam sektor perubatan swasta, yang juga saya rasa dibawa oleh ahli-ahli parlimen lah. So itu adalah 4 isu pokok lah. Isu pokok yang ni. Itu sajalah, simple. Datuk, soalan pertama. Sebenarnya Akta 723 memang wakil tak setuju langsung lah. Okey, kenapa tak setuju? Memang tak setuju. Kalau hospital itu lain ya. Tapi kalau klinik swasta, termasuk dental klinik dan juga klinik perubatan swasta ya, yang memang kita kena berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, kenapa kita tolak akta itu? Okey. Nombor satu, kita adalah professional services. Berarti kita memberikan perkhidmatan servis kepada seseorang pesakit. Itu seseorang pesakit itu dia ada perjalanan pesakit ataupun patient journey. Daripada dia berdaftar, dia jumpa doktor, dia menerima nasihat, dia buat pemeriksaan fizikal, mungkin buat pemeriksaan dari segi investigation, lepas tu dia dapat diagnosis, dia bagi pengubatan. Itu satu proses ya. Okey, kalau kita lihat kedai runcit dengan farmasi, yang tu farmasi of course dia spend. Memang farmasi pun dia ada tugasnya masing-masing ya. Okey, kedai runcit dia barang, dia jual barang. Kita memberikan perkhidmatan profesional. So kalau berikan perkhidmatan profesional, okey, kalau nak buka klinik, nombor satu, you kena buat A-levels atau pendidikan tertinggi, dan 5 hingga 6 tahun kolej perubatan. Okey, sekolah perubatan. Lepas tu setahun 2 tahun houseman, 2 tahun medical officers. Berarti seseorang tu dalam umur dia 20 hingga 30 tahun tu memang dia habis untuk buat tu je. Yang tu adalah prime time seseorang manusia tu kan. So for almost 10 years tu dia habiskan semua tu. Lepas tu baru boleh buka klinik. Okay. Kalau sekarang, siapa-siapa boleh buka kedai runcit. So memang untuk entry nak buka klinik tu pun is very very high. Okay, so jadi tak bolehlah samakan professional services dengan jual barang. Itu je. So maknanya doktor, it's not about pamer harga ubat. Maknanya adalah penggunaan akta. Penggunaan akta tu. So minta revert kepada akta. So apa-apa yang kerajaan nak buat, memang satu ketulusan tu memang dah ada. Okey, memang dalam Akta 586
peraturan 27, tak silap saya, peraturan 21D, memang hak pesakit untuk tahu harga. Semua harga ya. Harga, prosedur, apa-apa yang dia bayar dia perlu tahu. Dan juga dia berhak tahu dalam bilik konsultasi apa harga dia semua. Okey, memang yang tu sudah ada sejak tahun 2006. Bukan baru. So itu yang kita pun rasa terkilan lah. Kenapa pula tiba-tiba buat macam tu? Satu lagi tu, profesi kedoktoran adalah satu profesi yang paling tua di dunia ni yang mengamalkan transparansi, sebab dia adalah satu patient-doctor relationship. And memang ada akta yang sedia ada untuk memastikan satu patient-doctor relationship itu dikawal sedia melalui Medical Act 1971. 1971. So itu yang kita rasa terkilan lah. Itu saja. So apa maknanya apa yang dimohon hari ini guna akta 586 instead of akta Yes, 2223. anything kita nak Kementerian Kesihatan mengawal selia sektor kesihatan tu aja. Termasuk untuk pamer harga ubat. Yes, anything Kementerian Kesihatan. Doctor, there are some lawyers who are waiting saying that only KPDN can enforce the mandatory display order Yes. and not MOH. So I understand from some of the lawyers, they say that the sole jurisdiction should rest under MOH and not KPDN. Why bring in as if this is a whole retail process to make it that way? So what do you think about this? Okay, we truly appreciate the lawyer's comment. First of all, I need to qualify myself. I'm not a lawyer. Okay, so of course we are seeking legal advice as well. We really appreciate the comment on that. So definitely we have to study further. So in that sense, since KPDN Act doesn't have unsur kuasa, will you maybe advise your member to maybe summon KKM officers if they come in, since they don't seem to have unsur kuasa? Okay, that is a very hypothetical question. I just want to qualify myself. I'm just a president-elect of an association. I'm not a legal expert. Okay, of course, to our association members, of course, we will tell them, abide by the law. Abide by the law. But of course, if somebody charge them, we'll tell them not to plead guilty. Okay, we'll tell them not to plead guilty. That's what some of the lawyers advised us for the time being. But I think to be fair to the government also, they have given 3 months moratorium. They say it's going to be an educational period. Okay, so I think we still have time. We still have time to do all these things. So as a profession, we believe professionalism is very important. Responsibility and accountability is very important. So that's why we humbly request the government to consider looking into that, because ultimately, if you want to control the inflation in healthcare, you need to strengthen the primary care. That's very important. Dato', just now have you discussed about the consultation fee, and any government promise that they will hike the consultation fee? No, there's no promise from anyone. Yeah. So of course we have been communicating with the minister. So minister, all we know is that he is actually looking into the consultation fee. Okay. So the details we have no idea on that part. No idea. No idea. Hasn't the consultation been going on for a while, the back and forth, the promise to revise the prices of the Okay. Just to give a briefing on this consultation, Okay. The consultation fee came into effect under the law via the Act 586 regulation in 2006. That consultation fee is based on the Malaysian Medical Association's proposed fee in 1992. Okay, that's when I first entered medical school. Okay, so then it became a law passed the law in 1998 and then gazetted in 2006. From 2006 2013 they did one revision, but they only did for the private specialists. The GPs was not done in 2013. We need to ask the minister then why they never do that. Okay, there's a question for you all to ask the minister then why they never do that. Okay, and then when the Dr. Zul came in 2019, of course MMA with other associations, fellow associations, we pursued. And then as I told earlier, November 2019, Dr. Zul and the cabinet made the decision to deregulate the consultation fees. We had technical meetings. Okay, and then in February 2020, the government changed and COVID came in, right? So as we all know, when there's a change of policy, if it's not gazetted, the subsequent government may or may not follow. Okay, so that's where it was not carried out. So when Dr. Zul came back, so he knows the story, so it was much easier for us to tell him to do that. But of course, we know that even though under the Act and the regulation, the minister has the power to decide on the fees, but we also know the fee has always been a political issue, right? It's become a political decision. So that is why we are seeking the support from the entire cabinet. It's supposed to be the entire cabinet, and we believe the government will consider that. Okay, because they're talking about inflation. They should make sure that the primary care, 12,000 clinics in the country, is sustainable economically.
So this what we're looking at. It's a bit complicated issue for a layman, but we also hope the media will put it in a very simplified way so that the public have support. Datuk tadi jumpa wakil Menteri tu, Kita jumpa dengan Ketua Pengurusan dan juga Setiausaha Sulit Perdana Menteri. Setiausaha Sulit. Okay, kita jumpa dengan Setiausaha Sulit Kanan Perdana Menteri. Yang tu Encik Aznur Hafiz bin Kasuri ya. Dan juga kita jumpa dengan Encik Muhammad Khalil Zayani bin Sumirman, pengarah untuk bahagian pengurusan. Do you have a deadline for the government to cancel the policy? Apa begini? Do you have a deadline for the government to cancel the policy? Otherwise, there will be another round of. As a medical profession, we always try to be very professional. I think the presence of almost 500 plus doctors over here, all over the world, all over the country, especially the GPs, I think is a message to tell that we are very serious about it, and we are not here to pressure or demand anything. We strongly believe the government understands the importance of the primary care, and we believe they will do the right thing. Maksudnya Akta 586 ni sebelum ni kedai runcit dan farmasi tak termasuk. Tak. Akta 58 ni dia khusus untuk sektor perubatan swasta. Tak termasuk KKM ya. Dia khusus untuk sektor perubatan swasta, iaitu dari segi klinik swasta, ambulatory care, hospital, dialysis dan semua tu.